ngang flight nangkong ya ka YouTube na dunga ngamut daya ban keren senior. So handre ngape gitu ki yu ngabitar ken namar ni kinong keren senior ngan dei amdan remano ru ba ban tem ya kata ka keren senior jungki. Halas ngapa de ngaliat di kam. Oleh dah keren senior kini amdan ong ye. Ngatengan keren video. Sapet ken. Hadukan no pede kita bos ngohok ong iya ma. Tementan dalam atim mangah ne. Bat ka pule Bible ne bat ka tim. Oh, te kemut ikito ki borok ki komen sing retensi kemut ndon kemar ban be. Te kemut kata ka di kejinget ba matla ke. Kadai. So kejinget jo ki ba matla. Nemar kiru kitet. Ti yu ite. Ti kemut iya ka bandon ha ka ne kejinget arsap ne ka bahabang ong we nganai. Nemar beli ngangatip ba barok hi ngide ki beri ban yap. So na kata-kata ong iti kajinget kristan dei kadetang kajinget business. So business. Bani yo, baik yo. Kade halor jong kata kamut ki balang kristan ni kiroi kum kitit. Gitu nung mon yalap hayo hahat ani ki hala kamut ngang si ong ni. Don ki dekar mo won perta don kuwe bapong tonyot ba mo ba riam jot do. Ong tumbi insan he. Tumbi bakwan ni to. Kadai. Mer me di ubrio ngar di ubrio. Ti mekran kamut hak kata kerteng jong Jisu mi on ya in the Jesus name kamut Jesus kumtah ni Jesus is the God. Ngong no, Jesus is not the God. Jisu ru di ubrio, uram ru di ubrio, Muhammad ru di ubrio, baru khot kila de biam. Ti balai pede nging ong ba unu banget hau blai ni. Kamut udon la kata kajing yalam ban yalam ki brio. Umdan da kanong sabas ni. Sto. Ha ndala yap uta ubrio bun sini kira dakan nam jung u bat ki kamais pa apat bat ki yalam baklaru Yalam bakala kadai. tina kata kata ngon ong ipi ka bible hi ngam nget bawat ki balong nyam tan rai ni ngam nget ba kim pule ka bible ki pule namar bali babun sien kitu kinung yalam hi klem ka jing tiep kinom la ban yasa ti de nak La sai klem tip. ti nak kata kata ngon ong ipi ngang pule ka bible ngam pule ra ban ho ngapule ban start ngapule ban tip ngalo pule ban syai ban sempang ngala dia namar balai ka bible ka hikai ngi nang ta jumha Jumha. di ka ong yingi mo tori yala ka jong jinget di hendre ngi pedingi peni sabar ne nak ta kata ki ong pilong balang ayu ngong ngalong balang hang ni mesim jonga Kadai. ka balang jonga kani mesim jonga te Kadai. di lada ngale sniu ngayu ka ngayu ka bainong bas niu lada ngale bah ngayu bainong bah na kani ka daw ong ipi ba nam jus ngawi era lada kibri ki ong ngau oh badi mele la adik pogo mele adik muta oh nga ngadi sidram te simiet de ngang di sidram ngatan de dapat leber so itu kadram em stand tak saya kia sto tina kata daw Kabam tu banang ban ka piang ki. na kata daw ong ipi kakiat kamdir ke basni ha kakiat ni ong itu kayat persi sto Kasniu hangi kiberiu ken bangin nang. di kawan kamut long kumato Bible kita kawan kamut kadi kayat saw sto kakiat kadi to kayat persi yat di basyat mangi ti laradi yat di kamut long bean jadi kini wan stur mlong bean sto badeh lor jong